بسم الله الرحمن الرحيم ቀጣይ ጥያቄ አካል እንዲህ ይላል የአንዲት ሙስሊም ሴት ሰለፊ ነኝ የምትል እንስት ስነ ምግባሯ አኽላቋ ምን አይነት መሆን አለበት በዱንያ ጉዳይም በአኽራም የሚጠቅም የሆነን ምክር ምከሩኝ የሚል ጥያቄ ተነስቷል በዱንያ ጉዳይ ላይ ለሚገጥማት ችግር እንዴት መጽናት እንዳለባት ባረከላሁ ፊኩም ይላል ጥያቄ አካል ወይም ጥያቄ እህታችን እንዲህ ትላለች አሚን ወያቂ እላለሁኝ ቅድሚያ መጀመሪያ ስለ ስነ ምግባር ጉዳይ በተመለከተ ብዙ ወንድሞች የሱና ወንድሞች አበርክተውና እንዲሁም ደግሞ ብዙ በሆነ ሁኔታ ስለዚህ ጉዳይ መክረዋል እና ዛሬ ላይ እኔ የምናገረው ነገር ያን ያክል ይኖራል ብዬ አላስብም ይሁንና ግን ኢንሻአላህ ከሞላ ጎደል የተወሰነ ነገር እናገራለሁኝ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአንና ሐዲስን እንደሚታወቀው በማህበረሰቡ ላይ አውርዷል እና ስነ ምግባራችን ይዋብና እንዲሁም ይስተካከል ዘንድ በቁርአን በሐዲስ መስራትና መፈጸም ነው الله سبحانه وتعالى يملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلام كبار وبمهنون بقرآن تناقران وإنك لعلى خلق عظيم بمالت الله سبحانه وتعالى تناقران أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجابت بأن خلقه القرآن عائشة رضي الله عنها سلام لكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلام كبار تطيق أنبر كما في صحيح البخاري إن صدقوا تطيق يملس جهنم من لا شاء الله يملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلام كبار قرآن نبلان يملسجه يملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرآن نستل أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتمر بما أمره الله سبحانه وتعالى وينتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه مالتنا الله سبحانه وتعالى يعززات يهون النجر يفسم له ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلكلاتشو كونوا نجرم دمو يكلكلالو يهنو خلق الإسلام وخلق الشريعة تبلو ميترونا يتسني هنا خلق الناس مقبار هنا الله سبحانه وتعالى كلكلون مكلكل يعززون نجر مفسم كزيا سنة مقباراتين بجوجني توابي هنا سنة مقباري هنا المالتنا እና ይህንን ካደረግን ስነ ምግባራችን የማይዋበት አንዳችን ማለት ነው መንገድና ምክንያት አይኖርም ምክንያቱም ቁርአን ውስጥ ከሰዎች ጋርም የምናደርገውን የሆነውን ሙዓመላህ በተመለከተ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰፊ ዳስሷል ሐዲስ ላይም እንዲሁ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው በሱናቸው በሰፊ ዳስሷል وخالق الناس بخلق حسن يالو ملكتني صلى الله عليه وعلى اله وسلم تناغرال الله سبحانه وتعالى من ديو ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يا الله سبحانه وتعالى تناغرال بتكلو بقران بحديث مفسم سنه مغباراتين يبلط يتوابه እንዲሆን ማለት ነው ያደርጋል ግልጽና ግልጽ የሆነ ነገር ነው በሰፊና በዝርዝር ብዙ ወንድሞቻችን የሱና ወንድሞቻችን ዳሰውታል ይህንን አጀንዳ በተመለከተ በመቀጠል ደግሞ ዲል